dobar dan, dobrodošli, srećna nam nova godina, uspešna 2015. godina. Mi koji smo ovde decenijama, ajde tako već da kažemo, znamo kakvoj su kompaniji. Vi koji ste danas prvi put sa nama ili drugi, treći put dolazite na ove naše dane uspeha, imali ste priliku od naših direktora da čujete u kakvom se društvu nalazite. Evo već više od decenije naša ekipa zdravstvenih radnika i lekara u Forever Living Products Srbiji ima prvi deo našeg dana uspeha, ranije Jonathan dana, da vas uveri da ste na pravom mestu i da ono što kompanija nudi u okviru svojih proizvoda, znači, jeste ono što je najkvalitetnije na svetu ovoga trenutka. U svojim ranijim predavanjima sam više puta isticao, a uputstvo onima koji su prvi put sa nama ili oni koji su noviji u našem poslu, molim vas, pregledajte na YouTube-u predavanja službenih lekara kompanije dr. Biserke i dr. Predraga Lazarevića u poslednjih 10 godina, kao i drugih kolega koji su imali uvodna lekarska predavanjima na ranijim danima uspeha i Jonathan danima, gde ćete dobiti izuzetno kvalitetne i kompetentne informacije o onome što su naši proizvodi i mogućnosti. I u okviru tih predavanja prošle godine sam u januaru i u martu održao 2 vrlo važna predavanja za koje čujem da su na službenom CD-u u okviru touch paketa sada, znači da se oni koji su novi upoznaju sa tim. Pominjao sam da je ono što je osnova naučna naših proizvoda, da je u poslednjih 100 godina najmanje 10 Nobelovih nagrada za medicinu, fiziologiju, hemiju ugrađeno u kvalitet i sastav naših proizvoda. To je zazvučalo malo onako wow, i onda sam ja rešio u dogovoru sa našim direktorom da danas predstavimo to što govorimo i na što se oslanjamo, da dokumentujemo u okviru suplemenata, znači dodataka ishrani za očuvanje i poboljšanje zdravlja, koje su naučne tekovine poslednjih 100 godina ugrađene u ono čime se mi bavimo, a bavimo se očuvanjem i poboljšanjem zdravlja prirodnim proizvodima na bazi lekovitog bilja, lekovitih materija dobijenih iz voća i povrća i lekovitih materija koje proizvode pčele u košnicama. Zato, znači, je i ona tema koju ste videli na prethodnom slajdu, a počinjemo sa 4 slajda koji će objasniti, znači, kako je sve to počelo od 1920 i neke godine, ali pre nego što budem komentarisao, znači, ovaj slajd, moram da vam kažem samo da se Nobelova nagrada dodeljuje od 1901. godine za najveće svetsko dostignuće u oblasti nauke i tehnologije iz nekoliko oblasti, od koje čovečanstvo i obični ljudi mogu da imaju najviše koristi. Naravno, još 1895. godine je to predložio Alfred Nobel, koji je bio uspešan hemičar, pronalazač i veliki poslovni čovek koji je stekao ogromno bogatstvo, i od 1901. godine dodeljuje se u proseku po $1.000.000 iz nekoliko oblasti onima koji su dali najveći doprinos svetskoj nauci i tehnologiji i onim stvarima koji mogu konkretno da se provere za poboljšavanje života i uslova, znači, na planeti Zemlji. Ono što je on, nažalost, doživeo, to je da nešto što je napravio iz najveće i najhumanije ljudske pobude, znači taj dinamit, ta nitrojedinjenja su kasnije zloupotrebljena, a on je među prvima upotrebio nitrojedinjenja kao lek koji je sam uzimao sopstveni pronalazak i iza čega, posle čućete, došao i nitroglicerin i mnoge druge stvari, znači, koje mi danas koristimo i u konvencionalnoj medicini i u ovoj našoj, znači, suplementarnoj akciji očuvanja i poboljšanja zdravlja. Vidjet ćete da je mnogo Nobelovih nagrada kasnije, znači, došlo na to. Elem, od 1901. znači, je počelo to da
da se dodeljuje, naravno sa prekidima za vreme svih onih svetskih ratova, ali evo bit će zanimljivo da pogledate evo prvu tabelu Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu iz oblasti otkrića vitamina. Pogledajte, nije važno da zapamtite ova imena ili kako ćemo ih mi pročitati, pošto ima tu i Šveđana, ima tu znači i drugih velikih naučnika raznih nacionalnosti gde se unapred izvinjamo ako neko ime ne pročitamo onako kako je ono originalu, neko od vas možda zna to bolje, ali 1929. godine Christian Ekman je znači dobio Nobelovu nagradu za otkriće vitamina znači B1. Pa onda, Sir Frederick Hopkins, to je vrlo zanimljivo, znači, zanimljiva dodela Nobelove nagrade. Hopkins je posle toga poznati univerzitet i svetski nosi njegovo ime. 1929. godine vitamini koji stimulišu rast. I iza toga 3 Nobelove nagrade, odnosno jedna Nobelova nagrada sa 3 dobitnika 1934. godine na vitaminu B12 koji je upravo jedan od tih vitamina koji stimuliše rast i 1943. godine ona je primljena posle Drugog svjetskog rata Henry Karl Peter Dam za vitamin K. Pazite, nije se znalo šta je to što postoji u određenim namirnicama, znači što ako nam nedostaje, ulazimo u zdravstveni problem, a ako te namirnice uzimamo u dovoljnim količinama, zdravstveno stanje onih gde je poremećeno se poboljšava, odnosno oni koji su ugroženi se ne pogoršava. Primer vitamina B12 je upravo, vidjet ćete ga još nekoliko Nobelovih nagrada je došlo znači na njemu, je da su davanjem džigerice u ishrani tih godina utvrdili da postoji grupa materija u toj džigerici koja stimuliše rast. Vama je poznato, oni koji se malo bave poljoprivredom pa imaju prasiće i tako dalje, da prasetu mora da date B12, znači da mu se odseku zubi, da dobije vitamin B12, da bi onaj starter koji se daje, znači da bi prase naraslo, delovalo onako kako treba. Upravo je taj B12, znači ono što je bilo vrlo važno na tome, i drugo, bolest koja je postojala sa nedostatkom vitamina B12, neka vrsta malokrvnosti, takozvana perniciozna anemija, onog trenutka kad je utvrđeno, znači, zbog čega nastaje, rešen je jedan ogroman problem. Ja vas odmah podsjećam da u kolekciji naših proizvoda postoji proizvod B12 plus folna kiselina koji, ne smijem ni da kažem ono što znam, ali molim vas da mi verujete na reč, je najkvalitetniji sveukupno svetski proizvod koji postoji iz ove oblasti. Toliko kvalitetan da boljeg nema na svetu. I bez njega apsolutno se ne može zamisliti rast dece, trudnoća, razvoj, znači ploda i nezamenljiv je u poslednje 3 meseca trudnoće u rastu, razvoju i tako dalje kod svih neuroloških oboljenja, malokrvnosti, znači vitamin B12 i folna kiselina. Pazite, ljudi su za ovo o čemu ja sad govorim dobili Nobelovu nagradu za medicinu 29. godine, 34. godine, a vitamin K, o kome posebno treba znači da pričamo, koji je jako važan za sve procese zgrušavanja krvi i što je jako važno, pričali smo o kalcijumu i o našem kalcijumu i pričali smo o njegovom značaju za alkalizaciju našeg tela, jer sve bolesti, predavanje iz januara 2014. godine, pogledajte na YouTube-u, nastaju u kiseloj sredini, u nedostatku kiselnika pod dejstvom slobodnih radikala. Kisela sredina nastaje kad nema dovoljno kiselnika u tkivima i kad se hranimo onim što je belo i onim što je mesnato, a ono što neutrališe dok ga ima dovoljno u telu jeste kalcijum. A metabolizam kalcijuma u telu reguliše vitamin K. 1943. godine za ovo čemu vam govorim je dodeljena Nobelova nagrada za medicinu. Pogledajte sada dalje. Nobelova nagrada za fiziologiju i medicinu za izolovanje vitamina. Znači, na onom prvom slajdu smo imali, otkrili su ljudi da postoji neka grupa materija u toj džigerici, u nečemu drugom, što kad damo bude mnogo dobro,
onom ko uzima sprečavamo i poboljšavamo stvari, znači, ali ovdje je sada konkretno su izolovane materije koje su nazvane vitaminima i znači za to su dodeljene Nobelove nagrade. Znači 1928. godine Adolf Otto Reinhold Windaus, vitamin D, i ono što je jako zanimljivo za nas, pominjali smo ga mnogo puta, znači Albert St. George za vitamin C 1937. godine. Vidjet ćete pored mnogo imena laureata Nobelove nagrade prefiks von. To je plemićka titula. Dobio je plemićku titulu za svoje otkriće, inače Mađar po poreklu, čovek koji je utvrdio da je vitamin C, znači onaj koji sprečava skorbut kod mornara, gde ako provedete 10 nedelja na moru samo na suvoj hrani, počnu da vam otpadaju zubi, počnu da vam se otvaraju rane, ne mogu rane koje dobijate u svakodnevnim aktivnostima na brodu, možda mislite u ono vreme kako je to bilo, znači da ne mogu da zacele, otpadaju znači dlake, krvarenja, podlivi, modrice i tako dalje, a onda otkrijete da sa samo 100 do 150 grama kiselog kupusa vi to sve možete da sprečite i da u tom kiselom kupusu postoji nešto što sprečava bolest, a i kad dođe do bolesti date mu da jede kao lek kiseli kupus i on se čovjek izvuče. I postoji voće i povrće koje ako nekima koji su pred umiranje u ovakvom stanju date da se najede 10 dana određenog voća i povrća, on se potpuno oporavi, izleči i tako dalje. St. George je našao jedinjenje u, naravno gde bi Mađar našao nego u paprici, prebogata je vitaminom C, naročito znači ona crvena, zrela i ona ljuta koja još ima i kapsaina i svega ostalog. Znači, kad pročitate u sastavu naše džin čije lekoviti crveni kajen biber, da znate da to nije biber u onom kontekstu kako mi smatramo biber beli i crni, nego je to crvena horgoška paprika. Mađarska paprika, odnosno Amerikanci je zovu kajen paprika, crveni lekoviti biber u sastavu, znači naše džinčije, je paprika, odnosno ono što je nosilac ovog fantastičnog vitamina. Cijela priča, jedno predavanje možda se posveti vitaminu C, kasnije ćemo imati slajd u kome ćete vidjeti gde u našim proizvodima sve ima vitamina C, ali ono što je znači jako važno, to je da je tada otkriven i da je St. George dobitnik Nobelove nagrade i plemićke titule, znači za to svoje dostignuće. Kasnije ćemo još pomenuti, ali zašto da ne i odmah sada kad govorimo o vitaminu C, da su oni kasnije otkrili, vidjet ćete na sledećem, znači možemo dalje. Evo ga, 37. Walter Hayward i ista Nobelova nagrada za vitamin C i za vitamin E 37. i za vitamin B12 ponovo 65. godine, ali ponovo da malo komentarišemo vitamin C. Znači, otkriveno je da je jedan od sastojaka, odnosno ono što su oni mislili da je vitamin C askorbinska kiselina. I onda je jedan od drugih dobitnika Nobelove nagrade, imat ćemo na kasnijim slajdovima, znači i njegovo ime tu, čuveni Linnaeus Pauling, toliko se uhvatio za tu askorbinsku kiselinu, da je primjenjivao u ogromnim količinama, na grame je davao i znači mnogo naučnih radova napisano na temu da povećanje količine znači vitamina C, odnosno askorbinske kiseline u toku dana koje uzimate, značajno doprinosi poboljšanju zdravlja, odnosno očuvanju zdravlja. Međutim, šta se pokazalo? Poslednjih 10 godina pokazalo se, a ovo je vrlo važno da zapamtite, da vitamin C nije samo askorbinska kiselina. Da je vitamin C nekih 6 jedinjenja, ne znam ih ni ja sve napamet, ali tu su neki koenzimi, tu su znači neki bioflavonoidi, tu je i askorbinska kiselina i da vitamin C ima sve one efekte koji su vam poznati, o kojima mi ovdje pričamo, znači godinama, samo ako je iz prirodnih izvora i ako u svom sastavu ima svih 6 elemenata,
a gde samo izolovana askorbinska kiselina je prehrambeni dodatak sa svojom šifrom prehrambenog dodatka u nekom tamo pa neki trocifreni broj, koji služi u pekarskoj industriji da vam testo ostane što više sveže, pa ga možda kupite na 100 grama, na kilo, na 2 kila, 5, 10, 15 kilograma džakče toga i tako dalje, da ga primenite znači u tom. Šta sam hteo da kažem? Da je priroda nezamenljiva, da prirodu još uvek otkrivamo, da bez obzira što su ovi velikani svetske nauke dobili Nobelovu nagradu, znači za fiziku, medicinu, hemiju i tako dalje, da savremena tehnologija i savremena saznanja nas vraćaju, znači da je ono što priroda stvori u prirodnom proizvodu, voću, povrću, travama i tako dalje, apsolutno nezamenljivo i neponovljivo i zato je 60 miligrama vitamina C u zobenim mekinjama, znači sa svim onim što još ima, u našem apsorbent C-u sasvim dovoljna količina i Svetska zdravstvena organizacija još uvek nije promenila preporučljive doze vitamina C od 60 miligrama dnevno, koliko ga ima upravo znači u našem apsorbent C-u, ali je dobijen iz prirodnih izvora. Zato su svi naši proizvodi, vidjet ćete spisak proizvoda sa vitaminom C. Vitamin C iz prirodnih izvora, gde uopšte nije bitna količina da bude 500 mg, 1 gram, 2 grama, 5 grama, 10 grama po Paulingu, nego je bitno da je taj vitamin C dobijen iz limuna, naranđe, papaje, citrusa, paprike i tako dalje i ubačen u naše proizvode. I to naša kompanija radi već 30 i nešto godina, a nauka poslednjih 10-15 godina apsolutno objašnjava nešto ne zbog naše kompanije, nego zbog apsolutne istine i ceni ovih Nobelovaca i novih će biti i stalno dolaze novi Nobelovci, gde ono što je orijentacija poslovna i proizvodna Aloe Vera of America kao proizvodnog dela naše kompanije i znači onog dela Bioeropson, Biprodax, ne znam kako se sad zove za proizvodnju proizvoda iz košnice, znači nešto što je esencija i što garantuje ovoj kompaniji vrhunski kvalitet prirodnih proizvoda za dopunu ishrane u kojoj ima sve ono što mi kako god dobrom ishranom ne možemo donesemo u naše telo. A pogotovo dobrom ishranom u poslednjih, znači 30-40 godina, gde sva istraživanja pokazuju da paradajz sad i krastavac sad i breskva sad i breskva od pre 30-40 godina nisu iste, da nutrijenata, onih korisnih sastojaka koji direktno ulaze u naše telo, grade ga, održavaju ga, raste naše telo, živi, funkcionišemo, je čak i do 30 do 50% manje nego ranije. I ono što mi u medicini kažemo condicio sine qua non, uslov bez koga se ne može u jednom ozbiljnom, neću više da kažem ni savremenom, jer taj pristup traje već unazad 40-50 godina, nego u ozbiljnom pristupu očuvanju i poboljšanju zdravlja, koliko god da jedete sa pijace, apsolutno morate da se dodajete, da se suplementirate i da uzimate nešto gde je savremenom tehnologijom izvučena esencija kojom ćemo nadoknaditi taj nedostajući deo paradajza, paprike, krompira, kupusa, voća, povrća i svega onoga znači što jedemo. Znači, ovo su Nobelove nagrade za hemiju. Idemo dalje. Za vitamin A, za vitamin B, znači 37. godine, pa 38. pa ponovo B12, evo još jedna titula, Lord Todd, pa 64. čuvena porodica Hodgkins, znači Dorothy Crawford Hodgkin za vitamin B12. Da vam ne pričam priču o B12 jer bi trajala 1-2 sata, ali je vrlo indikativno, a imamo ga u mnogim našim proizvodima. Možemo dalje. Pogledajte ono što sam malo pre govorio. Vidite šta naša kompanija radi. Vidite koliko proizvoda, i nisam sve stigao da nabrojim, u kome postoji prirodni vitamin C. Naravno, apsorbent C koji je ciljano napravljen i objasnio sam ga. Ali aloe vera gel, nema šta nema u tom gelu od aloe. Pijte ga koliko god vam novčanik dozvoljava. Tu ćete da dobijete sve ono što vam treba, uključujući i taj B12, jer je retka, znači biljka koja u sebi ima B12, čuli ste iz džigerice, iz mesa, iz iznutrica i tako dalje, uglavnom znači animalnog porekla, životinskog porekla, ovde iz biljnog porekla. I svi naši gelovi i naravno Freedom, o kome gledajte naše ranije predavanje, kic za decu nezamenljivo, pomestin, džin, čija,
Daily kao novi savremeni proizvod, njega treba posebno stručno predstaviti, koliko god je marketinški dobro predstavljen, izvanredan zato što su smanjili količine u tableti, a ubacili su procenat unosa iz creva u telo, opet jednim, znači, proizvodom naše kompanije, dostignućem naše kompanije, koji je dobijen iz aloje i koji ubrzava resorpciju svega što je hranljivo 2 do 3 puta, pa onda ne mora da bude tog vitamina C 100 mg, ako ga 3 puta ubrzava, možemo u tabletu da stavimo i 30 mg. A šta nam onda to ostavlja mesta? Pa ostavlja nam mesta da ubacimo još 30, 40, 50, koliko ima u Dailyu drugih materija, pa da napravimo, znači, jedan kompletan suplement koji će zadovoljiti vitaminsko-mineralne potrebe svakoga od nas za jedan dan u samo jednoj majušnoj tableti koju nećete ni da osetite. Cardio Health, molim vas, predavanje iz marta 2014. godine, samo tome posvećeno i koenzimu Q10, vidjet ćete, tu je dobijena Nobelova nagrada. RG+, preporučujem se organizatorima da vam o tome pričam, još jedna Nobelova nagrada, znači veličanstveno otkriće, ima veze, znači i sa, pomenut ćemo kasnije još malo, i sa Nobelom, jer je on uzimao, znači, nitroglicerin, on je objasnio kako taj nitroglicerin stvara azot monoksid, a naša kompanija je ulaganjem strašno mnogo u istraživanje i kupovinom jednog mikroskopa koga ima samo NASA i naša kompanija, preko 2-3 miliona evra su ga platili, da bi mogli da razviju, znači, taj proizvod, napravila L-arginin, koji kad ga uzimate u količini od 5 grama i više, indukuje stvaranje azot monoksida koji širi krvne sudove. Predstavlja, znači, signal za širenje krvnih sudova, obezbeđuje dobru cirkulaciju i obezbeđuje dobru oksigenaciju, količinu kiseonika, a sve bolesti nastaju u kiseloj sredini u nedostatku kiseonika, a AG Plus obezbeđuje taj kiseonik dobrom cirkulacijom. Sa običnom, pod navodnicima, uopšte nije obična aminokiselina levi arginin, L-arginin, koga ima, da znate, odavno u našim proizvodima, ali u 100, 200, 500 grama u lightu, u mnogim drugim proizvodima, gde nije bila dovoljna količina. Sad ga imate u merici 5 grama, uzmete ga i to je nešto što je fenomenalno. Pričat ćemo malo više o tome drugi put. Vitalize 1 i drugi, muški i ženski, Vision Light Immublend, Lithium Immublend, znači sada kad su ove viroze gde se držimo ovako, a svaki dan se ljubimo i kontaktiramo sa mnogo ljudi, čujete da malo kašćem, da malo govorim kroz nos, ali zahvaljujući našim proizvodima, znači sada aloja, Immublend, Garcinia, vitamin C, propolis, polen, matični mleč, Fields of Greens i tako dalje. Znači, u svim ovim proizvodima ima vitamina C. Zašto smo ubacili pčelinje proizvode? Pa zato što u pčelinjim proizvodima postoje minimalne količine, ali najkvalitetnijih, znači, sastojaka, uključujući i vitamin C i druge vitamine, aminokiseline, minerale, proteine i tako dalje, koje pčele dobijaju, odnosno prave, iz polena i nektara, cvetnog, znači, soka. A ono što je polen, to je seme. A polen je muško seme za cvet. A u semenu je koncentrisano sve što treba za život. I upravo od tog polena naši prave, naravno, med, i pustinski, i planinski sada, i propolis, i matični mleč, znači i sam polen u prahu, gde smo u Feniksu imali prilike da vidimo kad smo bili tamo, znači, bukvalno burići polena iz pustinje, mi smo tamo dobijali na kesice pa smo kusali kašikicom, a oni samo ubaci u mašinu koja ga tabletira, stisne ga u tabletu da mogu da ga spakuju. I ništa više. Ali apsolutno ne postoji ništa prirodnije. A u tom semenu, tom polenu je biološki potencijal preživljavanja biljaka iz pustinje gdje su vam najteži i najsuroviji uslovi na planeti Zemlji i da bi ta biljka opstala, ona ima visok potencijal biološkog preživljavanja. To je koncentrisano u polenu i to što je najkvalitetnije na planeti vi unesete u sebe. Pa šta ćete da uradite? Pa preživet ćete. I ne da ćete da preživite, nego ćete izdržati i funkcionisati u uslovima koji su sada, znači sa ovim virusima, prehladama, upalama pluća. Evo, čitali ste u novinama u Hrvatskoj, dnevno prijavljuju preko 50 upala pluća. Poslednjih, znači, 10-15 dana, uzimajte naše proizvode i bit ćete zaštićeni. Idemo dalje, jer nam vreme polako curi. Vitamin E, pogledajte. Znači, vitamin plodnosti.
Bez njega nema razmnožavanja. Vitamin E, gledajte gde ga sve ima. A beta care, naravno svi naši gelovi, Pomestin Kids Daily, Cardio Health, o njemu sam pričao, znači Lithium Vision, pčelinji proizvodi i Light. Idemo dalje. Vitamin B12. Pogledajte gde se gubaci. Čuli ste ukratko, znači u njemu jedno predavanje možemo da napravimo da biste shvatili koliko je važno. Pogledajte koliko naših proizvoda ga ima. A mi smo pomerili samo baš ono ciljeno da se napravili B12 i folnu kiselinu. Ali što god da uzmete od ovoga, dobit ćete bar 50% dnevne potrebne doze tako važnog vitamina kao što je B12. Idemo dalje. Kompleks vitamina B. Pogledajte gdje ih ima. Naravno, najkvalitetniji su znači u našim alojama, odnosno u našim sokovima. Vitalize Light, Absorbence, Gin Chia, Fields of Greens i naravno pčelinji proizvodi koji su vrhunski u našoj kompaniji. Imaju cenu, ali zašto imaju cenu? Pa zato što su vrhunski i najprirodniji su. Apsolutno im se ništa ne radi. Kao što imamo sjajne proizvode tipa Naturmin, gde opet se ništa ne radi, samo vade morsko dno, melju ga, suše ga i tabletiraju ga i vi dobijete 118 tableta tamo za cenu za novog distributera, 18-19 evra koliko košta. 180 tableta najčistijih, najboljih heliranih minerala na svetu. Idemo dalje. Vitamin D, takođe pogledajte Calcium Kids, Vitalize, Imublend, Argi, Light Ultra, Med, Polen, Propolis, matični mleč. Idemo dalje. Gledajte sada ovo. Nobelova nagrada 82. godine 2 Šveđana su dobili, zajedno sa jednim Britancem, Britanac je John Wayne, pa se lako pamti, ali nije onaj Amerikanac glumac, nego baš onako naučnik, za istraživanje o značaju esencijalnih masnih kiselina. Ali ovo moram da vam kažem i da predložim da jednom pričamo bar 20-25 minuta o omega-3, odnosno o našem novom Artiksiju. 2010. godine ponovo dodeljena Nobelova nagrada za studiju o direktnom uticaju konzumacije ribljeg ulja na dužinu života. Znači, uzimate omega-3 nezasićene masne kiseline i živite duže. Urađeno po svim principima, toliko važno otkriće da je dodeljena čoveku Nobelova nagrada za medicinu. Šta je on otkrio? Da ono što je kapica na našim hromozomima, a to je ono što se nalazi u svakoj našoj ćeliji i gde su sve informacije o onome što smo nasledili i o onome kako treba da funkcionišemo, ima ih 23 para, svaki od tih hromozoma, lanci DNK onako uvijene kao merdevine kad ste zavrnuli, znači u desno, imaju jednu kapicu. I ta kapica se zove telomera. I ona odozgore zatvara svaki hromozom kao kad štitite cevi koje treba da ugradite sa onim plastičnim čepovima da unutra ne uđe prljavština, tu treba da teče plin, nafta ili već voda ili već šta stavite, znači što gledate na televiziji ili na nekim skladištima. I ta telomera sa godinama se tanji, smanjuje i onog trenutka kad nestane, hromozom više ne radi, ćelija se više ne deli i taj organizam doživljava svoj kraj. I sad pazite, ako uzimate omega-3 nezasićene masne kiseline, vi bukvalno produžavate vek trajanja tog poklopca hromozoma, te telomere, i možete bukvalno sebi da produžite život. Šta znači? Uzimajte Artiksi da živite duže. Artiksi sa novom formulom, gde su uz nezasićene masne kiseline, koje se naravno dobijaju iz ribljih ulja, a naša kompanija i stari Artix imala vrlo kvalitetan u odnosu na sve ostale, jer ga je dobijala iz bakalara i lososa, fenomenalnu kombinaciju su napravili sa dodavanjem ribljeg ulja i sardine i dodavanjem ribljeg ulja, znači iz hobotnica, ja mislim, odnosno iz lignji, i napravili su ono što se u nauci i biologiji zove sinergizam. Pojačanje efekata višestruko kad pomešaš 2 ili 3 stvari u odnosu na jednu. Znate šta vam je sinergizam? Imate jedan kanap, on ima svoju čvrstinu, ali ga povučete malo jače i on pukne.
ali upredete 10 takvih kanapa i napravite uže i tim užetom vežete brod od 10, 20, 50 hiljada tona i to uže ga drži. Višestruko eksponencijalno pojačava, znači snagu toga, to je naš Arti. Sa 4 sada, znači komponente u svom sastavu. 120 tableta, delite sa 30 dana, 2 puta 2, znači izvanredan proizvod koji, ali zapamtite, direktno produžava život. Doktore, koji ti je dokaz za to? Nobelova nagrada za medicinu 2010. godine. Idemo dalje. Još jedna, čuvena. Gledajte njegov spot na YouTube. Pazite, 1977. godine Ferid Murat sa Medicinskog fakulteta u Houstonu otkrio je da nitroglicerin deluje tako što u telu stvara azot oksid koji širi krvne sudove. Tad je to otkrio. A tek 1998. godine sa još dvojicom Amerikanaca je dobio Nobelovu nagradu kad je objasnio to što je otkrio 1977. godine, da je dejstveni princip nitroglicerina, znači azot oksid, i kompletno je objasnio, znači azot monoksid, znači sa jednim O, NO, znači kao signalnog molekula koji štiti kardiovaskularni sistem. I sve to zvuči ovako malo i komplikovano i sve ostalo, ali šta je znači važno? Pa važno je da mi sad imamo proizvod koji kad razmutite jednu mericu u gelu izvanrednog je ukusa ili u soku ili u vodi, kako vam već prija, vi poboljšavate svoju cirkulaciju na najprirodniji mogući način onim što radi, znači, hrana i radi naše telo kad je potpuno zdravo. I naravno naš vrhunski proizvod RG+, nije slučajno, znači da je on u Vital 5, nije slučajno da je Arctic Sea u Vital 5, nije slučajno da su aloje u Vital 5 i tako dalje. Znači RG+, još jedna Nobelova nagrada za medicinu. Obećao sam da ćemo pričati o tome posebno. O ovome smo pričali. 1978. godine Peter Mitchell je dobio Nobelovu nagradu za objašnjenje značaja koenzima Q10 koji je otkriven još 1957. godine i o njemu ništa više nego gledajte predavanje iz marta 2014. godine, 26 minuta posvećeno koenzimu Q10 i cardiohealthu. Najbolji proizvod koji postoji koenzima Q10, 80 mg koenzima Q10, ali vidjeli ste i vitamina E i onoga što sprečava infekciju u crkvama, a to je tamjan. U našem preparatu CardioHealth postoji tamjan i postoje antioksidativni vitamini. Znači jedna vrhunska kombinacija gde, moja sugestija, znači to treba da bude u Vital 5, vi ga dodajte kao plus. Redovno, znači, da ga uzimate. Zašto? Gledajte to predavanje. Idemo dalje. I na kraju, evo meni već svetli 0, završavamo za minut, ne mogu da ga ne spomenem. Niti većeg značaja naučnog otkrića, niti više sakrivenog i podcenjenog od Otto Heinrich von Warburg. I on je dobio titulu von. 23. godine je otkrio, pazite, još 23. godine, 1923. godine, gotovo pre 100 godina se zna to, da se tumori razvijaju u kiseloj sredini u nedostatku kiseonika. 31. godine je za to dobio Nobelovu nagradu i plemićku titulu von i onda renesansu doživljava poslednjih godina gde sada sve ozbiljnije što uzmete da otvorite, ali i oni koji na svojim profilima malo vole da pričaju, ovo je znači nešto što se najviše šaruje, najviše se deli, znači upravo priča o von Warburgu, koji je još tada otkrio ono što mi kažemo da je medicina 21. veka. Da sve bolesti nastaju u kiseloj sredini, u nedostatku kiseonika, da nedostatak kiseonika stvara kiselu sredinu, da je to začarani krug, da moraš, znači, to da prekineš. Kalcijumom, koji je alkalni, proizvodima koji su alkalni, svi naši sokovi su alkalni, aloja je alkalna, većina naših proizvoda, pomestini i tako dalje, su znači alkalni. Udarate problem u glavu ukoliko koristite naše proizvode i za alkalizaciju i za neutralizaciju slobodnih radikala, masu antioksidanata i svega onoga o čemu smo Bisa i ja pričali poslednjih godina. I ja mislim da je ovo poslednji slajd. Hvala vam na pažnji. Potrudio sam se da vam dokumentujem sve ono što moje kolege i ja pričamo poslednjih 10-12 godina, da je suva nauka, da nije priča, da nije izmišljeno i da se nalazite u najpoštenijoj i najkvalitetnijoj kompaniji
po ovom aspektu sigurnosti proizvoda, znači na svetu. Hvala vam puno.